Muraho neza. Ahangaha rero twageze ni muri Kenya Nairobi. Dore ukuntu muri Kenya Nairobi byifashe. Mu kanya turaza kubereka no muri Kampala ukuntu byifashe, tuze kwereka no mu mujyi wa Kigali ukuntu byifashe. Ahangaha ni Kenya Nairobi. Dore bo iki nicyo niwo mutako bakoresheje mu gihugu cya Kenya. Ahangaha ni nijoro, ni saa sita z'ijoro. Murabona ukuntu byifashe kabisa. Turagenda tubereka gake gake. Aha ni muri Kenya. Uko Kenya yubatse, uko imeze. Aha muri Kenya kabisa. Uwo ni umujyi wa Kenya papa. Uwo ni umurwa wa Kenya. Ngaho niho umurwa wa Kenya niko umeze. Niko umeze kabisa. Ayo bita Kenya Nairobi. Urabona ko basa nk'abiganye u Rwanda, ariko bo urabona amashaha aragenda abyina. Ariko nabo urabona bakoresheje inyenyeri, ariko bagiye banakoresha n'ukwezi ndetse n'izuba hari aho bagiye barikoresha. Twese turaza kugenda tubibereka gake gake. Niko byifashe. Abantu bo ni benshi muri uyu mujyi kabisa. Jamu, hari ambutiyaje imara amasaha 3 bro, imodoka yaparitse itava ahantu iri. Kandi Kenya ni umujyi umwe mu mijyi ya mbere ya Afurika ifite imihanda myinshi kandi minini. Ubu gahunda turimo muri iki cyumweru cy'iminsi mikuru ni ukubatembereza imijyi yose igize Afurika. Mu kanya turaje turerekeza muri Kampala. Then ejo tuzerekeza muri Tanzania. Turimo turashaka no kureba ukuntu twazagera muri Congo Kinshasa. Turimo turashakisha uburyo tuzagerayo, ndetse no mu Burundi, nubwo ho bisa nk'ibitoroshye mu kuntu, ariko no tuzagerageza tugereyo. Abarebye video yabanje babonye ko twaberetse uburyo mu mijyi itandukanye bagendaga baturitse ama fireworks. Hari imijyi itandukanye, hari aho twagiye muri Kampala, muri Tanzania naho twahaberetse, muri Kenya twahaberetse, mu Burundi twahaberetse, muri Kigali twahaberetse. Saa sita z'ijoro zo ku itariki ya mbere ishyira tariki ebyiri. Saa sita zirabura iminota 5. Yes, ngo duze tugera ku itariki ebyiri. Iyi ni gahunda twatangije bita tembera imijyi. Dutemberana imijyi kabisa.
ibyo ni ibice bindi bigiye bitandukanye. Tugenda tubereka gake gake, tunababwira niba utarakora subscribe, kora subscribe na sharing izi video kugira ngo tujye tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye. Ubu hano tugiye kuzajya ducishaho ibiganiro byinshi bitandukanye ku batumirwa batandukanye, content zitandukanye. Byose muzajya mubikura aha ngaha kuri Be Inclusive TV. Yego, ngaho nguko rero tugiye kujya kubereka noneho uko Kigali yo imeze. Aha ngaha by'umwihariko hari muri Kenya, tugiye kubereka Kigali uko imeze. Nyuma ya Kigali tujya tubereka na Tanzania uko imeze. Murakoze, mugire ibihe byiza. Niba gukora subscribe no gusharinga izi video, batarakora subscribe bayikore.